फोंखिबसे फोंदगी मरुओइबा ई पाउसन खोंगचरगा मैमदा शेयर तौजगी अहानबदा इलेक्शन पांगथोखिबा मफमसिंगदा ngasiदगी टारगेटेड टेस्टिंग चथबा हौरगनी कोविड-19 वांगोई ए सिदे इमुंग अमगी मी अममम टेस्ट तौगदौरी हंदक बाय इलेक्शन पांगथोखिबा मणिपुर की तंपाकी असेंबली कंस्टिट्युएंसी अहुमदा टारगेटेड टेस्टिंग चथदुना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी सांग खांगदोकपगा लोइनाना लखतफम तोकपा थौरंग लखतनबा हयेंदगी टेस्ट तौब हौरगनी वांगोई एसी ओइनदी इमुंग अमगी मियोय अममम टेस्ट तौबगो लोइनाना लायोंग उटपा मियोय खुदिंगमा टेस्ट तौगदौरी हिरामसिगी मतांगना प्रेसना फंगबा पाउना हाय टारगेटेड टेस्टिंग असि मापुंग ओइना मेथोडोलॉजी अनि थोकना सथगनी अहानबगी ओइना सेंटिनल सर्वे सथदुना मनाक नकपदा लैरिबा हेल्थ केयर फैसिलिटी सिंगदा कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा 15 नवेंबर अमदगी नवेंबर 13 फाउब अमदी कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा 10 नवेंबर अमदगी नवेंबर 13 फाउबगी मनुंगदा लाखिबा लोक मानबा अनाबसिंग सेवियर एक्विट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अमदी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की केस मसिंग खांगदोलगा संगदमनबा लोइनाना अनि सुबदा सेलेक्टिव एक्टिव सर्वेलेंस सथनबगीदमक मिखलगी मातमदा मियोय सनीदगी हेना पुनखिबा अचौबा मिफम तिनबा मिफम पांगथोखिबा मफमसिंगदा लैबा मियोय सिंगी सादा तरा टेस्ट तौबा अमदी मफम अमदा मियाम तिनबा मफम अनिदगी हेना सिनखिबा मफमसिंग खांगदोलगा अपुनबा मिसिंगी सादा तरा कोविड-19 टेस्ट तौबगी थबक सथगनी लोइनाना मरी लेनबा अथॉरिटीना फरे हैबा मोडेलिटी अदुदा टेस्टिंग सथबसु अयाबा पीरी पावसन हाई इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन्मा 22 वांगोई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की ओइनदी टारगेटेड टेस्टिंग असी हयेंदगी हौदुना सथबगा लोइनाना इमुंग अमगी मियोय अममम टेस्ट तौगनी लोइनाना कंस्टिट्युएंसी असिदा लैबा कोविड की लयोंग उटपा मियोय खुदिमक टेस्ट तौथोकनी वांगोई एसी की ओइना टेस्ट तौबगी थबा असी नवेंबर 19 निगा हौरगा नवेंबर 10 फाउब सथगनी अहानबगी ओइना हयेंग नवेंबर 19 मफम 13 दा टेस्ट तौगनी हयेंग टेस्ट तौगदबा मफम सिंग अदुदी समुरो अवांग लैकाई कम्युनिटी हॉल समुरो गवर्नमेंट हाई स्कूल समुरो मखा लैकाई कम्युनिटी हॉल TYDC क्लब नौरेम सप्रो मखा लैकाई कम्युनिटी हॉल खोंगनांग हनुबी कम्युनिटी हॉल वांगोई कबुई कम्युनिटी हॉल वांगोई मखा लैकाई कम्युनिटी हॉल लाइरेमी कम्युनिटी हॉल अमदी थंबालनु हाई स्कूल थौदम लैकाई कम्युनिटी हॉल अमदी वांगोई हाई स्कूल ने नवेंबर 19 मफम तरेते टेस्ट तौगनी मफम सिंग अदुदी इरोम मैजराव हाई स्कूल यंग यूनियन क्लब इरोम मैजराव वाक्सिंग खुलेन प्राइमरी स्कूल ओइनाम सौमुंग कम्युनिटी हॉल लाइक्रापम मयाई लेखाई कम्युनिटी हॉल मयाई लंबी कॉलेज अमदी युमनाम हुइद्रोम हाई स्कूल ने नवेंबर 10 मफम 15 टेस्ट तौगनी टेस्ट तौगदोरिबा मफम सिंग अदुदी थियाम लसंखोंग हाई स्कूल सोशल वेलफेयर क्लब कम्युनिटी हॉल ग्रीनलैंड एकेडमी उपोक्पी कम्युनिटी हॉल पौबिटेक मनिंग लेखाई कम्युनिटी हॉल युमनाम हुइद्रोम थियाम लसंग खोंग कम्युनिटी हॉल इरम सिफाई मयाई लेखाई कम्युनिटी हॉल मुतुम फिबौ बाजार कम्युनिटी हॉल अमदी सोंगथम कौना कम्युनिटी हॉल दा टेस्ट तौगनी वांगोई एसी की ओइना टेस्ट असी अयुक पुंग 10 दगी सथबा हौगनी हाइरी टारगेटेड टेस्टिंग असिदा मपुंग ओइना मियोय सिंग असिदगी लौगदोरिबा सैंपल सिंग असी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट सिजनरगा टेस्ट तौगदोरिबने पाओसना मखाताना हाई थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना मिखल पांगथोखिबा पोलिंग स्टेशन अनि की ओइना दि टेस्टिंग तौबगी थबा असी मिखल ग मरी लेनबा मफम द मियोय सनीदगी हेना तिनखिबा मफम सिंग खांगदोलगा मदुगी अपुनबा मी सिंगी सादा तरा टेस्ट तौबा अमदी मिखल की मीटिंग अनिरक अमदी मसिदगी हेना पांगथोखिबा मफम खांगदोलगा मफम अदुगी अपुनबा मी सिंगी सादा तरा टेस्ट तौबगी मोडेलिटी अदुदा रैपिड इंटेलिजेंस टेस्ट तौबगी खोंथांग सथगनी हाइरी पाओसनाय हंदक बाय इलेक्शन पांगथोखिबा मिफम सिंगदा कोविड-19 पॉजिटिव केस मसिंग हेंगलकपा याबगी ओइथोकपा लैबना मसि खांगदोलगा खोंथांग अमदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिकमेंड तौबगी मतुंग इना टारगेटेड टेस्टिंग असी सथबनी हाइनसु पाउसिएसन मखाताना फोंदोरखली खासा थरकपोइना अतोपा मरुरैबा पाउखरा नमु मयांग सिनमी अमा नुंगमैना कपलमले इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पसोई पुलिस स्टेशन कोनबा नेशनल हाईवे 13 इम्फाल जिरी लंबीगी अवांग खुनौ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट थबक सुबा VIPL की मयांग सिनमी अमा ngasi nungthul पुंग 5 मिनिट 4 ताबा मतमना सखंगदबसिंगना नोंगमैना कपलमबदगी लेकनखरे प्रेसना फंगबा पाउदा नोंगमैना कपलमबदगी लेकनखरबा मयांग सिनमी अदुगी ममिंग अब्दुल मालिक सैकुन 5 खौवी मा आसाम की धुबरी डिस्ट्रिक्ट की कलापति JA खानदगिनी हाइरी महाक VIPL की इलेक्ट्रिशियन ने ngasi nungthil gi pungpham asida mahakna thabak suriba mafam adugi manakta leiba khong amadagi ising sokpa thokpada sakangdaba singna nongmaina kapamani hari ma ki ye thangba lengjumda nongoi maru ama panmadagi rims hospital pukhatuna lekana khre thaudo aduga mari leinana pasoi police station case ma lakhwale hairi hensu pauksisna makhatana phungdorakli atopa yamna nungaitaba thaudo amana siraga leiramle
Imphal West District ki manung sanba lamsang police station konba labuk amada miyoy ama tharu yalaga shiramlei police tagi phangba paw na laikhidraba miyoy adugi maming Sirom Premjisai kuntragumdai kawi more ward number 7 dagini mak phayeng amadi singdaga lonabada chenba turel mathakta thong ama sabagi thabak suba yaw miyoy ni mak ngasi nungthil pung amarom taba matamda makna thabak suba yawriba mafam adugi manakta leiba labukta hauba u pambi amada tharu yalaga shiramani hairi asiba haksang adu forensic science laboratory ki team ama yawna police station ki team amana yengsilaba matung lokhatlaga rims ki mokta thamkhre hana sufungdorakle makhasa tharakpoina to papaw amana COVID-19 saphonglakwa sahi ama fare COVID-19 virus na malemna saphonglakhiba sahi ama sapsana fare haukiba sahi asigi numit asidani malem pumbagi miyamgi punsita chauna ohongba lakhaliba virus asi China gi Wuhan shahar leire haina record tokibado haujik su virus asina India yauna malemgi lebak punamakta selthum punsi marel amadi hingbagi hiram khudimakta chauna sapu pirabane Manipur su virus asina naba masing nongmagi hengalakpaga loinana mi su numit khudingi halaklibani haina su phungdorakli makha tarak poina to pa aten ma paw mana Tamenglong da specialist doctor tharaknaba mahairoi lupsing numit tarani gi matam thakre Imphal da phongwa pauksi sing amadi TV channel singda Tamenglong district hospital la lariba award apa kya laire haina paw phonglakhiba aduga mari lainana apunma mahairoi lupna yengsinduna hospital aduna numit tarani gi manung specialist doctor tharaknaba laingak ta matam thakre awaba yenglaga hospital asida lairiba award pasing numit tarani gi manungda laingak na yengsingadabane karigumba tasin usinadana lairabadi makhal kyagi khongjang sangsingani haiba makna makhatana hairi henasu pauksisna phungdorakli atopa paw manamu COVID-19 laisat ki phibam lusilakpadagi moirangda hapta ama total lockdown tawkhre Manipuri state ki oina COVID-19 laisat ase laksinanaba government amasu miyam sangna phanakana hotnarabasu nomogi aruba phibamda henjilakpa amadi moirang assembly constituency ki area da positive oiba masing hengalakpana maram oiraga miyam tinma moirang kaithel amadi moirang lamkhai kaithel hayeng jum sakesa numit ki Ayuk tagi hauna hapta ama total lockdown tawre haina all moirang COVID-19 volunteer committee na laukthokre committee asigi convener Hemam Somikantana Thadorok Pasirol Paladuna Paoshin Hai Higher Authority amadi Medical Department gi maikedi piba instruction gi matung ina munna khanarabagi tungda numit tare ni supna moirang pumba total lockdown thamane hauji moirang area da COVID-19 sathiba thak amada leiba amadi haukiba October thadagi hauji phawbada hanadagi saruk ahum hena positive oibagi sang hengalakpa moirangi laikai ayama containment zone oirakpa numit khudingi positive oiba miyo yorakpa sibagi sang wangkhalakpa kaya sidagi tangai phadana phireb asi laurakpani hairi serul asina makhatana hai sayol ama chupna total lockdown thamliba sida tangai phadaba polam amadi service natana ataidi amata komthokloi passenger service tawriba singna lockdown manungda service tawba yaroi lanai dukan amata hangba yaroi lining laison lighting gi oiba miyam tingadaba oirabadi government piriba SOP ngakna amadi deputy commissioner Bisnupur gi ayaba lawraga pangthokpiyo sahi amada amuktang thokpa ningol sakobagi yenglaga ningol singbu ikai khumnaba oina all moirang COVID-19 volunteer committee na section ngak senduna moirang kaithel sing hangan khibani adobo hauji aruwa phibam amada laklabani na miyam gi dama khallaga total lockdown gi phireb asi lokhalakpani haina su phungdorakli moirang assembly constituency amadi akoi bada leiba nomagi sangdraba yadraba polam sing leiba amadi yonma lakliba miyamna lokhaliba section thorang asida mapung phana sogot piyo amasum mateng pangbiyu loinana aikoi puna COVID-19 nagi ngakthoknaba honaminesi haina su appeal tawri haina poksisna makhatana phungdorakli silakpagi oina mapan geba kantin masang katang hapsaramge imungi miyoy mga mayumda sina phangle Chhattisgarh ki Raipur district ta imung amagi angang ani yawna miyoy mga ngasi makhogi yumda sina phangle paw pirakpadagi mafam adugi police na mafam aduda khudakta sakhi amasum kamle sa sei kuntra mga mahaki mama Lalita Y sei khumpu loinabi Promila sei kuntra amasum masa ani gi haksang sing adu makhogi yumda leiramki haina police official Ajoy Yadapna agency da haiki thaudo asi suicide oigadra natragana hatpo oiramgadra haibisi sengna khangdri adumoinama kamle sa hairibaduna mahak masamak thauri yanduna sidringagi mamangda maki imungi miyoy maribu hatpa yabagi phibam lei haina official aduna haiki haksang sing adu postmortem gi damak thakre imung adu senthum gi awaba natragana haksang gi oiba khudong thiba mayok nabra haibadu khangnaba police na khonari haina spaw ausina makhatana phongdoro duga map soiso denoren pung 13 muk tarak padaida special video mo update tawjarake duga pung 2 dai dono mo ananoba i paw khumjilakan mem na share tawje du pom mem minration thank you